Baik mana kata lagi kalau gue sorah channel isteno hit sobat atambil natuin harus neno an vegetatanis niwit moni neno kita beli natuin ada kanal YouTube ya KBKI kita pensona dengan istenoaan an di hit molok neto nahuna yang amis neno ay malah kita atonen amos neno awit neno tunan kaimen hoaan natuin an mui tuaf lenabeno ang biwatan batang akunod kain tuti ko henati hom sa ang feke hinef ang feke leklobit kay haib sa ang lamang beno ho lasik nino ang bipapin ng dai amin nuaneno inatan apeno lasik nino kisah Rasul bos amit ela bos ne tarante ela botin meset nuaneno i tahi mata panang yang di ela bos fan fune Paulus ang itun lasik nino antong Yesus ma antong lasi amates an fen an fan bagaimana alaki anu imolok na alekanan toslani anfani on abeno lasipino niu sin ordian amo isteno no engit mese ke apnao makabeno imanekan niu tuaf lehita ikutoksin tatonsin isteno imanekan isteno imatakun isteno imhalinat naneta hitos moet nenok nutu fight nutu bagaimana kat alaki aan kabui naton lasinono fau lehen fani nawa enati leka taton lasipino kaisan fani on fatus tuna neusin lasinono mese taun nekat niu tuaf lehenat din lasipino ela boisamne ne Paulus nekat unmove leka inkiso top abit kuan Athena Simonin lena lo na ko isteno lumin lasino no anu ineklomit nai etabeno lasik nino ela ko sabit henati tanawa mit kui nok malinat maka nok faseke lasino natin at saksila sinino teki taus moet etu afbian nit man Simon lasi alekot New Simonin ela ko fan tarantela pon wa meset lasi nonoha tahinok amneot bale matuaf lehenen aan pino le etabeno tahin sinek salit simekupanit mabian anten bagaimana kata laki kitebes takusnya nono enkit etabeno lasikino ne Paulus an fekit heta alekot nau te mebui beki honekam le nahilo nok malinat nako awal balat kay semui salibian le na ubon andi honek lumit kun on le au nau saksila sikino he upini pules he upini loit mabian ten am tutis manapino he antun taku mananono humunin nok lalanane pokam fanifa on fatus tuna amin kesenikan yang like subscribe nambahin nuani diri orang sih atau net amos neno hanya bilali hoaan sampai ke menuan sampai ke reklomit dan nanti hanya itu telah saya lekoti diri orang sih amin.